Pathian thu thiang hlim chiar ni lo ngai thlang Timotian ne ti ko pol le khathon panni na bung ni chang khata changin sang sari thlengin chuti chuan nang ka fa Krista Isua khongaina oma hian thil ti theina nein omang che tin hretu tam takta zinga ka athu isiat te kha chung chu mirin midang ta zirtir chong thei tur ang ta hne na chuan kol tiro Krista Isua sipai thatak angin seom mitur puiro sipaya tura thlang tu chu tilom theinan sipai tu ma in dolain tun dam sung kho sakna te hian a in tin nok ngai lova tin in ti siakna te po chuan mi in beima sila dan angin a beilo chuan khum tirin om ngai lova lo nei tu thok rim chu ara chang ma sa tu ani turani ka thu soi hingai tu ro lalpa chuan kong ek kima hriat theina a pedon si chia lalpa na thumal som ro se Senior Pastor Care Councilin Pathian Ronin ngai tu na le trong try chungin kum sang hi som ni pakhat atan section sang te board le subcommittee te tin core a khai pa tur le wepi core te chotiang chuan hruaitu tur te ruat chu an han ni a Sandam sipai pol kanin dan angin divisional headquarters sa approval deal ni in division headquarters tangin divisional commanderin approval min pe a venia hian section sanga le kora subcommittee te hruaitu tur ta chu kan puang suak don ani sang hi somni pakhat men's fellowship hruaitu tur te leader pu city chongchuama Corps visiting sergeant assistant leader pu PC dal romoya secretary pu H lalmangai zola quartermaster assistant secretary pu niro puya treasurer pu lalrin moya financial secretary pu F lalfak oma ben hruaitu turte ben master pu C lalrin moya Corps cadet guardian Deputy Bandmaster Pu Lalruat Zela Secretary Nula H Zaurin Puyi Assistant Secretary Tlangval Silal Shiat Puya Librarian Tlangval Lalruat Puya Christmas le Kumthar Subcommittee OB Turte Chairman Pu Zalian Tluanga Corps Literature Secretary Vice Chairman Pu CT Chongchuama Corps Visiting Sergeant Secretary Tlangval VL Ramdin Thara Assistant Secretary Tlangval Aldu Kima Treasurer Pu C Lalin Moya Corps Cadet Guardian Te Ni Ang Pangpar and Decoration Committee OB Turte Chairperson P Zairem Chungi Vice Chairperson P Lalnei Thangi Home Secretary Secretary P Rosie Zaunun Sangi Assistant Secretary P Lalsang Zuali YP Junior Soldier Sergeant Treasurer P Lorin Omitsangte OB Tehian Committee Member Turte Andu Angin Anruatang Sanghi Somni Pakhat Building Board Committee Mopurtu Turte Chairman Chu Commanding Officer Keikania Vice Chairman Pu H Laleng Moya Assistant Corps Sergeant Major Secretary Pu K Vanaliana Corps Secretary Treasurer Dr. H Lalhen Moya YPSM Member Turte Pu Biaki Makhol Sring RS Pu CVL Rosanga Corps Treasurer Pu Lalman Kima Welcome Sergeant Pu Dong Liana Corps Sergeant Major Pu Zalian Tluanga Corps Literature Secretary Pu Lalnun Sanga Penitent Form Sergeant P Lalnei Thangi Home League Secretary Dr. Zolian Thanga Zongte Pu Silalin Moya Corps Cadet Guardian le Pu Tlang Ming Thanga Corps Literature Secretary retired te Ani Ang Sanghi Somni Pakhat Puitling Sunday School Mo Purtu Turte Superintendent Pu Dongliana CSM
Deputy Superintendent Pu Silalin Moya Corps Cadet Guardian, Secretary P. Lalo Pari, Treasurer P. Lalem Tluangi, Guard Zititu Tute, Pu Zalian Tluanga, CLS, Pu CVL Rosanga CT, Dr. Zolian Tangazongte, CWS, P. Alal Enkimi, Public Visiting Sergeant, P. Zairem Tsungi, Pu HS Laldam Tsuana, Tangval Ramdin Thara, Nula Lal and Koli, Missionary Board, Chairman Pu Lalman Kima, Corps Welcome Sergeant, Vice Chairman Pu H. Zar Zauliana, Secretary Nula Lal and Koli, Treasurer P. Lal Zaupuyi, Bible Society hruaitu Te, Convener Pu CVL Rosanga Corps Treasurer, Deputy Convener Pu Sang Thanga, Corps Welcome Sergeant, Secretary Pu Sidal Mon Puya, Assistant Secretary P. Lal Cham Ringi, Atrulangin Collector Tu Tepo, and Ruatang. Sanghi Somni Pakat Prayer and Counseling Ministry hruaitu Te, Chairman Pu CT Chong Trauma CVS, Vice Chairman Pu H. Rosiam Assistant Color Sergeant, Secretary P. Lalngai Saki, YP at Hok Tu Te, Commission kan they make the Dr. H. Lalhen Moya YPSM, P. R. Lalompui YP Treasurer, P. Lalsang Zuali Junior Soldier Sergeant, P. Chuading Pui Company Guard, Abak Song Hitsu Kumkat Atad Zel Ruat Anni, Nula Gospel VL Mangai YPRS, Nula Lalin Tluangi, Assistant YPRS, P. Ming Tanzavi CRS, Pu Raudin Liana, YP Singing Company Leader, Company Guard Turte, P. Baby Mangai Zuali, P. Jacqueline Lom na Fam Kimi, P. Tanveli, P. Malsom Dong Liani, P. Malsom Tluangi, wife of Arnold Ruat Kima, P. Rebecca Lalnun Tluangi, Nula H. Sangkumi, Nula Lalrin Zuali, Nula Cindy Lalthan Pari, Nula Lal En Kimi, Nula P. Mary Lal Sanhimi, P. Lal Ming Sangi, Pu F. Lal Fak Oma, Tlangval David Lal Mangai Zuala, Tlangval Ruben Lal Chakimale, P. Lalrin Omit Sangte, Home League hruaitu Te, Commission Local Officer, Mipanga Kadneya, P. Lal Nei Thangi Home League Secretary, P. Thanguri Home League Treasurer, P. Lal Enkimi Home League Visiting Sergeant, P. Sirwali Home League Welcome Sergeant, P. Lal Pian Ruali Home League Welcome Sergeant, Tin Acting Local Officer Atan, P. Lal Sam Ringi Home League Visiting Sergeant Atan le, P. Zai Than Tluangi Home League Visiting Sergeant Atan Ruatanni, Council Member Turte, CO, Home League Secretary, Home League Treasurer, Home League Welcome Sergeant le An Patni In An Ni Anga, Tin Home League Visiting Sergeant PR Lal Eng Kimi, Tin Acting Local Officer Panhi Pilal Sam Rengi, HLVS le PB Zai Than Tluangi, Home League Visiting Sergeant te An Ni Ang, Tin P te Lal Feli, Lal Rem Tluangi, Lal Rem Puyi, Lal Thang Moi, PC Dal Ngai Saki, Lal Ding Puyi, Lal Zau Puyi, Lal Mun Siami, Lal Rin Omit Sangte, Lian Moi LOM Secretary le Pangpar Committee Chairperson. Ani ang LOM hruaitu Te, Commission hi P. Lian Moi LOM Secretary le P. Pian Moi LOM Treasurer te nei sa a. Chungba Council Member Turte, CO Major Lal Fakzuali, P. Lal Rempui, P. Lal Buangi, PPC Lal Ngai Saki, P. Cross Thangi, P. Rau Chari, P. Thang Moi Ngurte, P. Lal Nuni, P. Aral Thamuani, P. Khoi Chingi, P. Rau Pari le, P. Lal Nei Thangi, Home League Secretary te ani ang. Tim Brel hruaitu te, Leader Nula K. Lal Nun Pui, Corps Cadet Sergeant, Assistant Leader Nula C. Lalrin Pui, Nula Lal En Kimi, Secretary Nula Gospel VL Mangayi,
YPRS Senior Corps Acting Local Officer tu te atiang hen ruat ni Visiting Sergeant mi panni pu H Zarzo lian le pu lalming moya Assistant Corps Sergeant Major pu H laleng moya Corps Welcome Sergeant Dr. Zolian thanga zong te sang hi somni pakhat SAY hruaitu tu te Leader Tlangval VL Ramdin Thara Assistant Leader pu HS Lalram Chuana Secretary Tlangval Zothan Puya Assistant Secretary Tlangval Silal Dukima Treasurer Nulalal and Koli Financial Secretary Nula Eva Kelal Rin Moyi In charge Turte Music in charge Tlangval Ruat Puya Drama in charge Tlangval H Vanal Siata Games and Sports in charge Tlangval Ruat Fela Literature in charge Tlangval Chan Chua Social and Community in charge Nulal Chan Himisha Sel Evangelism in charge Nulal Rin Zuali Light and Sound in charge Tlangval Jimmy Lalmuan Puya Sound his somni pakat Corps Cadet and call to te Commission Local Officer Panni Kanaya Pu Silarin Moya Corps Cadet Guardian le Nula Kelal Nun Pui Corps Cadet Sergeant to te Annia in Corps Cadet Sergeant to Dang Tlangval H Vanal Rieta Nula H Sangkumi Nula Kelal Moy Zwali le Nula Silarin Pui te Niang in Corps Council member to te ex officio member he CEO Tekania tin CSM Corps Secretary Corps Treasurer RS YPSM Corps Cadet Guardian le Home Secretary te tin pu City Chong Choba CVS Pulalman Kima CWS pu Zalian Tluanga CLS pu Vanal Sanga Color Sergeant Puar Zongming Liana CVS Pu Sangthanga CWS Pu Lalnun Sanga PFS Pu H Lalmangai Zuala QM Pu H Rosiama Assistant Color Sergeant Pu H Azarzo Liana CVS Acting Pilian Moyi LOM Secretary Pu H Laleng Moya SCSM and Vice Chairman Building Board Pulal Ming Moya CVS Dr. Zole Thanga Zongte CWS Pu Tlang Ming Thanga CLS le SAY leader te Niang Hun Ruat Committee to te ex officio member he CEO te Kania Ten chairman biak ina Thupuana Hun Changmek tu apiangin Thathar lo tur Hun Ruat Thut Khom na hi an kai suai chinang Secretary Pu Ke Vanal Liana Corps Secretary Nianga Member to test CSM, CS, CT, RS, CLS, Color Sergeant, YPSM, Corps Cadet Guardian, Home Secretary, SAY leader le MF leader te Niang tin Local Officer BL le tu tele apui tu te BL khatna veng thar le Ripans area BL2 pu City Chong Chua ma CVS ani anga BL2 pu Vanal nga ka Zo Khosang Veng le Hospital pu CVL ro sang a Corps Treasurer BL2 ni anga pu H Rozi ka BL2 High School Veng BL2 Local Officer pu H Zarzo Liana CVS ani anga pu dal nga renga BL2 ni ang Middle School Veng Mol Khatna Pusang Thanga Corps Welcome Sergeant BL to Local Officer Anianga BL Puitu Pu Lorem Ruata Silo Galilee Veng Pu Tlang Thanga Corps Literature Secretary BL to Local Officer Anianga BL Puitu Pu Lorin Moya Kon Veng 1 Pu Biakim Akol Tring RS BL to Anianga Tlangval H Vanal Siata BL Puitu ani ang Phil Veng Pu H Lalmangai Zula Quartermaster BL to Local Officer ani anga
pu VL dika bial pui tu ani ang din thar pu silarin moya corporate guardian bial tu ani anga pu lian chung nunga bial pui tu ani ang lam lian uan pu h laleng moya ACSM bial tu local officer ani anga tlangwal silal du kema bial pui tu ani ang lam lian tru industry square le meli mualte a huwa manga pu arzom hing liana core visiting surgeon bial tu local officer ani anga bial pui tu a pu niro puya ani ang workshop veng bial tu pulan hing moya CVS ani anga bial pui tu a pu h lom zuala ani ang SalvationArmy veng bial tu pu h ro siama assistant color sergeant ani anga bial pui tu hi pu lal khum tira ani ang veng lai is bial tu Dr. H lalhen moya WPSM ani anga bial pui tu pu F lal fak oma ani ang veng lai waste le thingkhim veng pu zalian tluanga core literature secretary bial tu ani anga pu si chong thuama bial pui tu ani ang kon veng tru pu lal nun sanga PFS bial tu ani anga tlangwal VL ramdin thara bial pui tu ani ang mangai na veng Dr. Zolian thanga zongte bial tu ani anga pu silal mon puya bial pui tu ani ang middle school veng mual ni na bial tu pu ke vanal lena course secretary ani anga pu pi silal ro moya bial pui tu ani ang kanan thar NCWC bial tu pu vanal sanga color sergeant ani anga bial pui tu tlangwal ruat fela arefa ani ang hey kumina hian ti danglam kan neya thingkhim veng bial khata thin CSM na bial thin chu CSM hi bial big nei lovin bial tin pui turin chan pui ngai piang chan pui turin pastor care council chuan adua chowang chuan thingkhim veng bero veng an bial thina kha kon veng wan in tikturo kon veng wan a tel to thung dona ti chuan kon veng wan bial alian sak thung don ani senior pastoral care council member turte CEO te ex officio kan nia then CSM core secretary core treasurer RS YPSM core cadet guardian home next secretary te ni tin heng ba ka hian zia ka omlo retired officer panga kan nena oma Major Kelarin oma tenu pa Major lalfak zolinen tin Major tlang loma Major MCM le Major sang do late anni hi active officer atangin retire anni to a he hi ziak chuak khar lo mai la ko rong bola kong tin renga kan kung puile kan thuak bur ta zinga mi ani don ani ti hi an ma ni pon in ria sela ka duwa kan hriat tir ngal bok ani sang hi som ni pathian nung ber kan lo thlenga sang ni som ni pakhata ta da hruai tu turte pathian ron chungin senior pastoral care council ina ruat chhot chu khang te kha kan ni a lom takin kanin pom ka bei sei tin rong bol na hi kong ol sam ani lova mit tuine na kong zo ngai ani chang te oma cross kong ani miaw wangin a kong hi a ol lo fo thin nima sila sipaya om tura min thang tu le mo phurna chel tura min thang tu hi pathian ani ti ria in sipaya min thang tu om tura min ko tu tilom turin thei top so turin kan du chewa tin sipai tu po in do lain tun dam chung kho sakna ta in ti nok lova pathian min man san le chunglam min ko dan ti lo thling tura thanem ngaya thei top so turin kum tharata na soi tu tura puan sole ruat zong zong te pathian mingin kangen chewa ka som chewani tin ruat so om kher lo te poin ruat kan ni lo tia in kuang ko thu thlung tur kan ni lova kan ma in ti siana oma pianga thei to pathok turin lalpan min ko chewani ti hi in pom cheu turin kangen boka cheu
kum thara ta da soi tu ruat zong zong te lalpan mal som rok se amen trong trai la hetlai hun su kan tok to nia lalpa kan pathian sipai ho te lalpa thisenin mandang be sei to lovin min tlada min kova boral naramaleng to nu chuwan khole tuini da min pe a lalpa lom tho kan thila che anung ata chu an ma ni tan nung to lovin an aya thia thole tan nun to zon turin ti in pathian thu in min sila lalpa chan dam ni in ria ko ki ya ngonga chan dam tura chan dam ti sipai in bel te hian chan dam no to lai li chu chak takin kum sang hi som ni pakhara kan norkal thena turin lalpa kan hnena tharin ro in puang leang che ral ma tonga dinga mi aya thui zok pe na mitam tak an zam le an nung tol po lalpa boral tura nung tol polami ni lova rin na hum him tur nun na chan hial pongai sla rin na inti se tha be tu tur te kan ni ti hi kan thilunga mi se non tirang che senior pastor care council khan nangma ron chungin fin na kan tlak cham ziate tunge kor mangaya tuin thinge kan thatpui berak ti po kha thiam lo chungin pathian fin na tin reng nei tu aw chungin lalpa ruam man na kan siam khani minon nem he sakle an che ruat chuop ta te chudalpa puan chen oma chung mi te chudalpa tun huna hian an mingzia ka kut ka ngata I mingin mal ka som ani lalpa in dona tha beya malam hunata na itana mi hlang ni turin nangin hual himla vengla mal somang che ruat chuam ta zong te in dona tha an benge then turin khesela tha pela leilung le van mal som na ni I vura I van tuk verte antani hon kan duani lalpa ilam kan lo hoye imi te himin ti chak thewang che kan zain mal min som la kum lo thar tura tun aina sa soka tong bol turin min shuai thewang che min mangaya wawa van ro puna kalsana sual fa te min zong tura lo kal kan pathian su kan tena chatuarin choi moin om sela lalpa rin omei rong bol tur min siam thar thewang che I suam hingin lom thu se chuin kan on dile amen.